Svrljig ima problem zato što nema dovoljno smeštajnih kapaciteta. Tek u zadnje, opet kažem, 3-4 godine počinjemo da kategorišemo seoska turistička domaćinstva. Ljudi su sa sela prosto napokon uvidjeli, ajde kažem, mogućnost da zarade nekakve dodatne novce kroz taj sektor privrede, odnosno kroz turizam. Tako da to počinje polako, ali sigurno da uzima maha. Sve više njih dolazi kod nas kako u Centar za turizam, kulturu i sport, tako i u lokalnoj samoupravi, u odseku za privredu, sa željom da kategoriše svoju sobu, svoj apartman, seosko turističko domaćinstvo. Za sada Svrljig nema osnovnu rudimentalnu turističku opremu. To je naš najveći problem. Mi smo vidjeli da su za sada novce uzimali isključivo ugostitelji, reklo bi se kafane, restorani, kao i neki kafići koji su radili, koji rade u Svrljigu. I naravno prodavnice mešovite robe, jer svako ko dođe stane u Svrljig da kupi nešto šta mu treba. Mi nemamo hotela velikih niti hostela, tako da oni nisu uzimali novce, ali imali smo sasvim dovoljno ljudi. Čak da smo imali 2 velika objekta sa 100-ak ležajeva, to bi sve bilo puno ove godine. Nadamo se da će biti i sledeće godine, jer smo uvidjeli jednu prostu stvar. Svako ko je kod nas ikada došao, on je se vraćao. To je dobra priča, to je dobra stvar, što znači da nešto tamo kod nas vredi. Najgore je kad vam turista dođe jedan put i više se nikad ne vrati, tako da možemo slobodno da planiramo da u budućnosti gradimo smeštajne kapacitete.